Kaluguran kong kapatad, kang Kristo, ngayon ng aldoyti, solemnidad ng pampitas na banwa ng Ginu, ing kabilugan, abanala kapulungan, pagmasusyane ing World Communications Day. Pagmasusyan tayo iti, balang banwa, ban pigunaman, ing ulaganing social communication, o ing pamakyugnayan tamo, karing kapara tamong tao, king kapamilatan da ring miyaliwang paralan, daralanin teknolohiya, at indake dareti king misyon, ban ang timong bininyagan, ban ipalaganap ing maya pabalita. King kasalukuyan, maragulag kagampanan ng media, ban sumulong ding miyaliwang ulaga o values, leguan, kayapan, at katutuan, lalo na ngayon panahon ng pandemya. King saob na ng media, ing banalakapulungan, susundo ng gagawan ing misyona, lalo na karing kapatid tampa kakalulo. Kapamilatan ng social media, ding photos, videos, posts, comments, at aliwa pa, mas ababalo na yung pamangailangan ding pakakalulo, material o spiritual man. Uli na nita, mas aintindya nala ring kabilyanda at aso panala king miyaliwang paralan. Ring kapatid tamo karing mi parokya, idakirang eni ring values o kayapan aminusbong king karelang komunidad ngening pandemya. Kayapan amemunga king kaya kaming parokya ngening pandemya, apin ing malasakit. Minusbong iti pauli ning masabal at lugod king kapara, ing tunay lulugod, aliwa mo ing sarili na ing akakit na, nunela lampasan ing sarili na, ban makasuyo kareng aliwa. Ing kayapan amemunga king kaya kaming parokya, yapin ing pamiyadwangan at masabal kareng pakakalulo. Tunay pinlikas kaya katamong kapampangan ing pamiyadwangan, lalo na kareng kalulo at atinan. Itiing sangkan inyangining panahon ng pandemya at panahon ng kapagsubukan, pasibayo ming binyayan ing turo ni minunang obispo, nung nuka rin akit mong pasibayo ing pamiyadwangan, dareng atinan at pakakalulo, nung nuka rin akit mo ing masabal daring balang metong, busal ning kapagsubukan. Ing kayapan, amemunga ing kaya kaming parokya, ngening pandemya, apin ing kametungan, lugod, at masabal. Ing kayapan, amemunga, ing kaya kaming parokya, king parokya ng San Matias Apostol, yapin ing malasakit. Minusbong niya iti, uri ning pangabait na ning kaya kaming programang saup ng San Matias. Ing saup, buri ng sabihan, support at ambag uri ning parokya ng San Matias. Kapamilatanan iti, may ganap ing pamamye redip goods, ing pamamye Noche Buena packages, grocery items karing makatwa, at magmasakit, at ang timurin itang pamamye ban paper, karing public, elementary, high school, an asakop na ning parokya. Ing kaya pa na memunga king parokyami ngening pandemya, yapin ing pamangap mo king kakulangan. Atin king parokyami, magkulang kabiyayan. Dapat atin namang makasadyang idakira ing karelang pibandyan, oras at talento. Miyos bungiti, pawuli na ning programa ning Ministry on Service. Antimo, ing Secret Santa, lingap ning pastul, community pantry, ay naus ming Our Daily Bread. Metong po ka rin meging bunga na ning pandemya, king kaya kaming parokya, yapin ning tinipon la po, ding magpalimos keng dalan, ay king gilid na ning dalan, matutudla keng dalan, mamangadla, at dehalala po kini king Chapel of the Holy Eucharist, king parokya, de akoya po yung Blessed Sacrament. At ngamipin po, before we visit Christ in the Blessed Sacrament, at ngini we visit Christ in our poor brothers. Kaya nila po mamangan, matutod, mantilo magtudbras, at binyemi po yung karelang pamangan. Iti minusbong paulinan ning susundutan mo ing misyon ng Jesus, lalong-lalo na karing pakakalulo. Uling nga ng Jesus, nano maning depatan nyo karing pekamalati yung diling kapatid.
depatan nyo kanako. Ita mo ngan po, dakalasina o kaya katamo, ay ba dakatamong sinopan, ita mo sana yung sumaw karela. Ing kaya pa na may munga kingkaya kaming parokyo ngayon pandemya, apin ng dugod. Dugod a pepal to masuyo, masipag at maganakang parokyanos ng Santa Lucia. Ing online mass, metong niyang kararaplanan na mayayakit ing magluwid ng salang Kristo ing parokyo. Ing sipag daring kayanakan, may mungang sintingan kening parokyo, kabang ning makatwa bawal lang lumwal ing karelang pamibade-bade. Ing kayapan aminusbong ing kaya kaming parokya ngening pandemya. Apin ing pamiyayadwang ang gamat king metong at metong. Libutad ning dakal na pagsubok, lele ning pamagbayo king pamibiyebye, ikit ko nung makananong ing awos anting talaingat ning metong at metong, mebye kaya katamo. Iti patunay namo na ing pakalulu, libutad niting pandemya, mi biyeya, lalong-lalo na para ka ring pakakalulu. Ing kayapan ame munga keniking kaya kaming parokya ngayon pandemya, yapin ing pamisasan metong at pamikakalugod ketiging parokya ng Santa Ana, anting balayanan ng Diyos. Makananong milyari iti, mumuna, king pamisunod mi, kareng protocol sa anyaranan ng kiyakatamong gobyerno, at pangadwa na ng kiyakatamong archdiocese. May laganap yamo naman itang ausan ming maluka project ng kiyakakaming kura paroko, nung nuka rin ing parokya ng Santa Ana, mika masabal at lugod karing pakakalulo. Ing kaya pa na may munga, king kaya kaming parokya ngayon pandemya, apining pamisan metong. Minusbong ya iti kapamilataning kapag nasan tamong magserbisyo king hapong Ginoo. Iti, ing pamagserbisyo tamo, metong yang dalan, bang tamong pasalamat king grasya ni hapong Ginoo kaya katamo. Kadwa, ing pamisan metong, ing sangkaning pamisan metong king pisamban, ing maging dalan, banta mo tumibe kasalpantayanan king hapong Ginoo. Katlo, ing kaya katamo bukasyon, ibiyeng sarili at oras king hapong Ginoo, bani balik ing grasya, ing ega na ganang grasya king kaya katamong sarili, king kaya katamong pamilya, at king kapara tamong tao. Dakal man kapag subukan ngeni, pero ing kaya katamong kasalpantayanan titibeya, anyami sasan metong tamo. At hanggapan yung ngini, imbendisyonan ni Diyos, Igpa, Anak, at Espiritu Santo. Amen.